لە هەرجاکێ بن دەم باش دەمە پێشکەشکردنا بولتەنا دەمژمێر 6 و دەست پێکێ دەژێ گرنگترین سەر نوچە. پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا سەردانا مەزارێ نەمران لە دەڤەرە بارزان کرد. ناوەندە سووریا ئازادیا ڕۆژنەمەوانان بنپێکردنên پێدە دەرحەقی ڕۆژنەمەواناندا بالگا کرد. ڕێخستنە هۆڵەندا یا پەدەکەسێ بە خوێندنێک ji بۆ هیڤاژاندنا ساڕۆژە سەرهەلدانا 12 ئادارێ بەڵاو کرد. ji ber behabûna behayê dolarê Amerîkî li hember lêreya Sûrî nirxê kelûpelan girantir bûye. دووبارە سلااو. ناوەندە سووریا ئازادیا ڕۆژنەماوانە نەهبن پێکردن لە تەڤایە سووریە بالگەکردن و ژێ نەهبن پێکردان هەشت لە دەڤەرات بن کۆنتڕۆلا میلیسن پێدە دەهاتنە بالگەکردن وەکە گرتن و لێدانا ڕۆژنەمەوانان و قەدەغەکردنا کارێ دەستگەهێن ڕاگەهاندنێ. ناوەندە سووریا ئازادیا ڕۆژنامەوانە نەحبن پێکردن لە تەڤایە سووریە بەلگە کرد لە گۆڕی راپۆرتە مەها سباتێ یا ساڵە 2022 یا ناوەندە سووری یا ئازادیا ڕۆژنامەوانان کۆ ڕۆژنامەوانەک هاتیە کوشتن و هەشت بن پێکردن هاتنە بەلگەکردن لە گۆڕی راپۆرتە ناوبۆری کو سینۆردارکردنا ئازادیا میدیایی لەگەل گەفên کۆ ڕۆژنامەوانان تێنە خوارن بوویە سەدەمەکە ڕاستە ڕاست کو بن پێکردن بهتر ببن و ژیانە ڕۆژنامەوانان تێکەوێ مەترسیەدا لە گۆڕی راپۆرتە مەها سباتێ یا ناوەندە سووری یا ئازادیا ڕۆژنامەوانان کو هەشت بن پێکردن ji nehan li devera dibin kontrola milîsên PYD'da û grûpên bi ser ve hatine encamdan. Binpêkirinên ku meha borî hatine belgekirin, kuştina ragihandîkarekî, her wiha girtina çend rojnamevanan û lêdan û qedexekirina dezgeheke ragihandinê. Li gorî raportê, ku çalakvan û ragihandîkar Mehmûd Bekur li bajarê Tilbîsê li gundewarê Himsê ji alî çekdarên nenazkirî ve hate kuştin. Li devera dibin kontrola PYD'da çend binpêkirinên cuda cuda hatine tomarkirin. Weke girtina ragihandîkar Bawer Mele Me'rûf Ehmed ji Malawî ji bajarê Qamişlo hate girtin û piştira serbest hate berdan. Heman çekdarên ser bi PYD ve sê peyemnêrên Ark TV revandin. راگهاندیکار و پایمنیر آرک تیوی دارا عبدو لپارێزگاha حەسەکê hata girtin. Her wiha peyemnêr Sebrî Fexrî li bajarê Qamişlo hate girtin û peyemnêrê Arkê yê li bajarê Dîrikê Ehmed Sûfî ji Malawî ji gundê Banê Qesrê hate girtin û ta niha tu zanyarî li ser wan tune ne. Her wiha peyemnêra Rodawê Vivian Fettah û kamîreman Îsa Hesen Xelef çend demjimêran hatine girtin û kamîreman rastî lêdaneke bi tund hat. Lê piştî çend demjimêran serbest hatine berdan. Her wiha karê dezgeha Rodawê li devera dibin kontrola milîsên PYD de hate qedexekirin. Ji neh binpêkirinan heşt li deverên dibin kontrola milîsên PYD de hatine encamdan. Di daxuya kirin ku her ku karê rojnamevanan tê qedexekirin û rawestandin kar û binpêkirin bi derheqê welatiyên sivîl bêhtir dibe ji ber ku rojnamevan êş û azarên xelkê ji re'ya giştî re eşkere dike. لەسەر vê mijarê berxwedme cema rojnamevan aştî tîşî ji welatê Belcîka bawayekî rast bi miraya mamosta aştî dembaş beriya hemû tiştekî em ê li ser raportê rawestiniya meha sibatê ku ji neh binpêkirinan heşt ciwan li deverên bindestê milîsên PYD'ye divir de şeş rova ji jiyana ragihandinê re têkirin dema ku rêja bêhtir ji notî di bindestê PYD de ew binpêkirin hatine encamdan. بله دم باش سلافشتر و شتماشوانی آرکیر راستی شخو افتشتکی بالکش و گو دوهر دومه بوری ده ده سال 2022 ده بهتری بین پیکرنا گل سرانسری خاک سوریه هاتن کرن ایرو به دست پیده هاتن کرن بگو من ابنای واتیا گوروش بگله کی باشتر الوان دورندی لی بهتری بین پیکرنا دوهر دومه بوری ده به دست پیده یانجی به دست دستلاتا PYD هاتن کرن. بگومان وکی ناوندا سوری یا آزادیا روزنامه‌وان هر وها کوملیا روزنامه‌وان سوری آنجی وقتی گوتن رابطه روزنامه‌وان سوری مهانا
حمو بن بيكرنين قول سرانسري خاكا سوريا تين كرن الجوري برنسيبن ناف دولتي الجوري او برنسيبن جو سري كاردكن بن بيكرنان بلگدکن و توماردکن د راپور خوی مهانه ده هروها راپورن سالانه جی درد کفن جالیه همان ناونده و همان کوملیان جی رابطه وقت يعني وقت وديار جي كرد راپور خدا زيدي دمها دوا ده هشت بن بيكرن جالیه پید لسر خاک روش آوای کردستانی هات نکرن لدیجی روزنامه‌وانین کرد هر وقت ماها یکیدش ماها برچ چلدجی سی بن پیکرن لدیجی روزنامه‌وانی کرد دیسا بدست پید هات نکرن یعنی ام دکارن بیجن حتی نی وکی رو روز د سال 2022 ده پید چامپیونزا دناف حمود السلاطي سوريا ده يعني يقول سر خاكا سوريا دستلاتن پید چامپیونز جالیه بن پیکرنا دلجی روشا یان جل دجی روزنامه‌وانا لروجاوای کردستان بگومان یعنی روشا روزنامه‌گری بی آوای اگر دوام به پید بی آوای چارنوس وان روزنامه‌وانا اوگو ایرو روز چارنوس ما مستاشتی پرسک دورده یعنی او روزنامه‌وان جالیه پیدا بهاتنا گرتن پیوسته چ بۆ وانوەرێ کردن لەسەر ئاستا نافخۆیی هەرێمی ناودەوڵەتی داکو بلایانی کێم بەعالیەکەم و چارەنویسەوە وەرێ خویاکردن چ تۆمەت ئاراستیەوە هات نەکرێن بله ازناش خویا یا گرنگ او گو چارنوس او وری دیار کرن براستی جهم خابنیه گو ایرو روزنامه‌وان کرد زندان پیدا دنا و کسک نزانه چارنوس او چیا او چاوای او اف مترسیه کا یعنی السر جیانا روزنامه‌گری لروش اوای کردستانی برین هاجی مت چندین بولتنا دا خویا کرن اف بری روزنامه‌گری روجاوای کردستان د دیارده کا مترسیدار براستی گلکی خطراتی خوستن جپاده گو بزودرین دم چارنوس او بده خویا کرن او دیار بکشبر گو ایرو روش او کاری گو هاته کرن او کاری گو دیکه ایرو روش ته بلګه کرن و بګه بردست و دزګه ناف دولتی ایگو ایرو روش کاری و او پاراستنا جیانا روزنامه‌گری و روزنامه‌وان سر استا جهان وکی ناوندا سوریا ازاتیا چپمنی اج روزنامه‌گری براستی اف بلګین ها اف کریارن ها ایرو بلگه کرنه هر وها اف کریارین هاوی ورن ورگراندن زمانین دیره و ورن رادست کرن جوان آوندن ناف دولتی تا گو کاربن رونیه بدن سر جیانا روزنامه‌گری و سر جیانا روزنامه‌وانا لروج آوای کردستان د سال 2021 ده او راپورا سالانه هاتی آماده کرن نهاتی ورگراندن نزیکترین دموی بگه بردست او دزگه ناف دولتی ایگو گریدای روشا روزنامه‌گری و روزنامه‌وانا باشا ما مستعشتیم هرچند اوفیسا نتوین یگرتی لباشار قامشتو و دبن دست پیدا ده میلیسن پیدا يعني او اوفيسا نتوني قلتي باركي خنارا بجبرش او راست راست و زانياري وراستين كو تشد بن در حقي چ روزنامه‌وان چ چالاکوان چ سیاستمدار کو چ دبن جبرش او اوایک راست راست راپورت خود ناکینی براسي يعني او نافندا گل قامش لو پیداد به چندین خو پیشندانجی هم بروی هاتن کرن و چندین بن پیکرن یانجی دسرش کرن سر روزنامه‌وان سر سیاستمدار سر چالاک وان پیشی او نافنده هاتن کرن افته و اته او نافندا ها نه بکار خود را به و نه راپور خو اوای کی راستقینه دگهنه او جهات یانجی او الین ناف دولتی لو ما دوی معروف پشتا خو گرینه دی بو گرینه دی او معروف کار به بخواب اوای کی راست چدریا سندیکین روزنامه‌وان به چدریا وان اوندین سوری ده به وکی رابطه روزنامه‌وان سوری انجی ناوندا سوری آزادی روزنامه‌وان معروف کار به گله خو انجی گازنر خو بگهنه بردست جواکان اف دولتی انجی او دولتن یانجی او هیزن گو ایرو روز تکلیه خو برو شروجاوای کردستان و تکلیه خو به پید و هیزن سوریا دیموکراتیک ده هنه واقعی صورت ده ایرو روز روجاوای کردستان وی او یه چندی روزنامه‌وان هنه زندان پید دنه ایرو روزنامه‌گری روجاوای کردستان دمترسیه کما زنده ایرو پید روزنامه‌گری قد که لروجاوای کردستان افجته واته گو ایرو پید دخوازه گو یعنی تی واته خطریه کما زن شاشتیک مزن های باشا ما مستعشتی دماکو راگهاندکار تێنە ئارمانجکردن و بنچاو دەکەێت وەردە بێگومان هەندێک نامەین پێدە ژێ بنچاوکردنە هێن و دە هەمان دەمێدەژی دخوازێ هەندێک ڕاستی پێشیا چابێ خەلکێ و ڕایە گشتی بەشێرێ وەردە پێدە چ جۆرە ئارمانج بجیتکێ بگومان یعنی او وقتی گوته
تشري روزنامه‌گریت که تشري دستهلاتا چارادی که فافتواته تشاشتینا مزن هنه تا پروبلم مزن هنه تا ایرو روش کریارن هنه تناخوازه گو روزنامه‌گری ایرو رومال بکش بر وی که جیت روزنامه‌گری قد خد که یانجی او روزنامه‌وان او دزگهن گو ایرو روش واشاشتیه تا رومال دکن تل هم بروان سکنه و تواتکه زندانا تا و تجیانا و تکاره وانا که قد خد که اواتای کمزنه او مترسیه کمزنه پهده ایرو روش بردوام دوی کاری خوی خراب ده دوی دیکتاتوریا خوده پهده اثبات گرو پشتراز کر گو روشاوه یانجی اوک دستلات نگله که باشتر جوا دستلات دین اوی گو ایرو سرخاکا سوریه بجیبونه و بن پیکرنال دجی هر کسی که دکه نه بس هنه روزنامه وانال دجی سیاست مدارال دجی دزگه روزنامه گریه رواندنا زاروکا گو ایرو پهده بخوبه تهمت باره او مترسیه کمزنه و دیارده کمزنه نکمی او دیارگاه گو ایرول دجی روزنامه‌وانا تیکرن و روزنامه‌گری روزاوای کردستان خوازم زنار تشته کی دی زما جپی بکم براسی ایرو روزنامه‌گری نما تقد خکرن یعنی از نمازان یعنی از نزان پیدش برچوا کاری های خراب دیگه ایرو روزنامه‌گری و آلاوین و د دست هر کس کی د ایرو پیدانه هر کس کی د پیدانه پیدا دبن هر ولاتی که روزاوای کردستان ایرو بخور روزنامه‌وانا که براسی ایرو کاری روزنامه‌گری تنه کامیرا گجرد و تنه موبایل گجرد و تنه کسک گو کاربه رونی باوجل سرشاشتیه که آنجی بن پیکرنه که روزاوای کردستانی و ایرو روش بین سوشال میدیا دزگه ویچ فیسبوک ویچ تویتر به همو پیدا دبن یعنی ایرو انترنت روزاوای کردستانی پیدا به جبرو لوجی تچقاسی روزنامه‌وانان تی خزندانه د پیدا باشا ما مستاشتي برسك دبرده هيا او روزنامه‌وانن کو حتى بكر بند بنا دنافچین بن دسته پیاده دا کار بکن پیوسته چجور سیاست بگرن بر یانجی چجور روزنامه‌وانی بکن حتی کو ری باوردان کار بکن یعنی براستیجی یعنی هکر روزنامه‌وان گون کار به ایرو شاشتیا به روزنامه‌وان گون کار به ایرو روز پروبلم مزن او شاشتین گوجیان دکه مترسیه دکه خطریه ده اون که نما روزنامه‌وان براستی از دو خوازم اماجه پی بکم یک جبن پیکرن گود مهابوری ده شیون او کشاندنا رخصته یعنی از روزنامه‌وان دلی سلیمان تنج بر ونک بلاف کربو ونک وارا فینرن یعنی او مسافی او دسپیکی ای بیدا ای بلاف کربوش بر وی که شکار هاتا قد خکرن و رخصت اوینا که جه هاتا کشاندر یعنی پیده حتانی وی آستی قبول ناکه گو کسک روزاوای کردستانه وک روزنامه‌وان کی راسقینه حقیقی ناهله یعنی کاری وی قد خد که یعنی تنه او روزنامه‌وان گو ایرو روز وکی پیده وکی سیاستا پیده روزنامه‌گری که یک عالی الدجی عالی سیاسی الدجی الگوری فلسفه پیده الگوری فکر پیده تنه وا قبول که او جن روزنامه‌گری هکر نبی دستلاتا چاره هکر کاری خو نرا به وک دستلاتا چاره فاوها نما روزنامه‌گری براسی او ایرو وک بونوک بردفکا ج پیدره وج یانجی او دزگه بسر پیده و یانجی گو ایرو روز خدمت سیاست پیده دکن و او جی بردوام دویش شاشتی هانکه و جیانا روزنامه‌گری هاتی باشا ما مستعشتی مرب مینا دوباره بگرم جمتم استودیو میبنداریا دکتور احمد شوقی جکریا روزنامه‌وان لسر وی مجاری ما دکتور تبخیراتی بری حمود شتکی بنرینه انها راگهاندن روزاوای کردستان به بردامیا بن پیکرن پیدا کو دمها دوانده صباته جنه بن پیکران هشت جوان نافشی بندستی پیدا دهاتنا انجام دان راگهاندن روزاوای کردستان بتیبتی نو قباد کبانه دا نافشی بندستی پیدا دا کتیه چجو قناغه کده نه کاکسمار بریار تشتی سلاو جبوتا و جبو افکاران و جبو تماشاوانان همیان روزنامه‌گری بخوا یعنی نکارکی کو هر کس بکیه و یه بیجی روزنامه‌گری یعنی به ایتاپا که دانها دروشه که در روزاوای کردستانی بجاره که وک یعنی به فونکسیا خواب وظیفه خورانه ریج بر رابن پیکرنان و جوا کریارین دستلاتیا کنابلی تیکرن پیاده او ریبا بیا خسر وقت چنابیلی دیکن المهم وقت هایا تا روزنامه‌گری براش جی بگیره امنا بیجن روزنامه‌گری یعنی به آلیه نیوتراله نه تم آلیه که هایا جیرا بس هن پرینسیپ هنه یا ساینه
ناف دولتینا پیوانن دبین لگوروی پرینسیپنا لگوروی پیواننا روزنامه‌گری حسانه و بآزادی التفجير ده التفجير سوسيال ده يعني جواكي ده رولي خابسيني وقت دستلاتات شهري يعني هر تاش دبن كنترولي باش الجوري برنسيب الناف دولتي دكتور لجم بيدي راجهاندن روزنامه‌گری كتير تشكون غدا قاسي باش كتير نها الجم بيدي روزنامه‌گری تاني بكارتي وكا بروباغندا وكا آلا وكا شر تشتي زيادة ترتنا يعني الجم بيدي روزنامه‌گری تاني آلیانه ایدئولوژی و امکانه به ناولی بکن و اگر راست به او نوالی وری کرن پیاده روزنامه‌گری تنی بنرین خواب وقت داخازی برجواندین هفت دستلاتی های بدست وید روجاوای کردستانی بری و دبی تنی خدمتی وی دستلاتی بکی اوجی یعنی کریاره که تو وری راست بپیوه به پرینسیپ ناف دولتی هوا بن پیکرنه یعنی هوا توانه وک توانه هنه همیه یعنی دبی افکار وری را وستاندن نه ما فی زانیاری گوت بستینه ما فی تا هوا ما فکی جواکیه یعنی نابک تو کسوی ما فی جتا ورگری ورگرتنا و ما فی بخواد توانه یعنی هم و بن پیکرنه یا سایه نه یا سایه خوجهی یا سایه ناف دولتی جبرویجی یعنی لهمو دوران همو جیان روزنامه‌گری هن رگلمنت هن ضوابط هنه یعنی کار روزنامه‌گری دکن کانالک گنه روزنامه‌گری زیده پیدا هر یعنی دستلاتی بیشینه دبی و نجی دستلاتی سازی راگهاندن روزنامه‌گری به تواهی راگهاندن راوستینی تیک خدمت خو اف هر دوالی دبین باش به هفرا بمشن و اوون باش دكتور ما مستا اشتي ورده برسكتي هولي اف حمو بن بيكرن تينا انجام دان بيكو انجام دارن وابن بيكرنان ورنا سزدان بيكو من بروفاجيو چند سياستا خود بردام يعني ريغا چاري سركه يا بلز سر تبع استان چی احتاكو راگهاندن روجاوای کردستان برف اقارکی آزاد بونه ببچی بله کاکسمار شخوا يعني دت شتين سركتي انا خوستن براسي هر يعني كارج ماجيتي خوستن اما كي روجنامه وانا ج سنديكين روجنامه وانا جو ايرو كارل سروشا روجنامه غاريه يعني جي سروشا روجاوای کردستان دخبتن او كاري كي بكن دفيجو امجي وكي كردا وكي سنديكي ام كاربن كاريكي بكن ام كاريبن فان بن بيكرنا بلغه بكن ام كاريبن بكن بردست جواكان اف دولتي براسي كاريكي جديتي خوستن جمجي و سنديكين روجنامه وانا جي ام كاربن دريا وان سنديكين اف دولتي ده مراسلون بلا حدود بيتش اتحاد الصحفيين الدوليين بيتش افدز جهن اف دولتي جو ايرو روج دكارن دريا او هيزن اف دولتي ده وكي قوم اماجا بيكر كاربن في شارك البيدي بكن براسي هر دسته مدامای ام کاریبن وابن پیکرنا هش کرا بکن ام بگینن بردسته خلکی ام بیجن میزن روش آوای کردستانی روش بوی آوای درباز به پیده وابن پیکرنا دیگه به چندیم روزنامه‌وان هنه ایرو روز دزندان پیده دنا ونخويا نشرانوس وانا يعني برين هاجي يعني نتن ايرو اف هرسي روزنامه‌وان برين ها بچندی روزنامه‌وان بصالات زندان پیده دمانه بگو تهمك حقيقي راسخينا اراسي واورا كرن يعني تاني هر او تهماوا زلام تركينا يعني جي جريداي تركينا براسي جه يعني شرمه يعني بس يعني اف تهمتي هناكي اف دروي ها جو در حق روزنامه‌وان هذا لكن براستي تشتكي شرمه يعني بله مروج برفادي ديكي براسي وقت جو بيدي و تهمتها باشا ما مستا اشتي دكتور داوين برسيار تاغوتكو پیده راگهان خستی خدمت برجواندی خدا دفرده پیده بچرنگ یو راگهان نکن هر روزاوای کردستانه دکی خدمت برجواندی خدا تاکو تبع ارمانج خود ریاوی راگهان نبود جیب کی رنگی خدمت خدمت خدا هوا خویه یعنی گاویگو پیده یعنی تو یعنی سازی تدزگاه اندن خیلی گریدایی ریوا بریا اواب ریوا دبی ناهیلید کار بکیل کردستانی تنی پیاده هاو راگی هندنا یعنی برجوان وی چیکری
دهیلی بکار هاو روزنامه‌گری هاو سازی راگیاندنی کار بکن اوا بوی شوی یعنی رنگ کی کاری خو و روزانه دکی هندر روزنامه‌گری و ضبط کی پیدگری یعنی گلک سپاس جبوی روزنامه‌وان اشتی تیشه ولاتی بلژیکا و گلک سپاس جبوی روزنامه‌وان دکتور احمد شوقی کتب مربوط گلک سپاس. ڕۆژ بڕۆژ ڕەوشە خزمەتگوزاریە لە سەرانسەری ڕۆژاوای کوردستان ژبەر بەهابوونە نرخی کەرەستەیەن خواردنی و کێمبوونە ئەلکتریکی خراپتر و ئاڵۆزتر دەبێ پشتی کریزا شەکر نەها کریزا ڕوون ئەمبێژنجی زەیتجی هاتیە هۆلێ. لە تەڤایە باژارن کوردی لە ڕۆژاوایە کوردستانê rewşa welatan her ku diçe xerabtir û aloztir dibe. Ji ber xerabûna kwalîtanan her wiha kêmbûna demjimêrên elektrîkê ji aliyê rêveberiya PYD ve. Piştî krîza şekir niha krîzeke nû hatiye holê ew jî krîza rûn e wate zeyta xwarinê. Ji bilî bihabûn û kwalîta nanê xerab her wiha nerxê hemî kerestên xwarinê ji ber nebûna aramî û seqemgiriyê giran bûye. Ku îro nerxê cerê gazê nêzîkî 20,000 lêreyê Sûrî û tûrên nan 400 lêre li bajarê Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê tê firotin. Tevî ku Rojavayê Kurdistanê cihê xêr û barên Sûriye hemiyê û firotana rêveberiya PYD ji petrol û ceh û gennim di 23 dergehên fermî û qaçax ra ji grûpên çekdar û rejêma Sûrî ra lê rewşa welatiyan her ku diçe xerabtir dibe û êdî xelk berê xwe li penaberiyê ku çawa ji xaka welat derkevin. Derskirina krîzan roj bi roj bêhtir dibe û her rojekê krîzeke nû tînîne holê û krîz di demekê de tê ku pêwîsta welatiyan bi piştevaniyê heye ne bi bilindbûna nerxê pêdawîstiyên rojane heye. Ji aliyekî din ve dikarên xwe yên bazirganiyê bi grûpên çekdar û rejêma Sûrî re berdewam e. Li gorî jêderên xwecehê danezanîn ku ev demeke fişar li ser welatiyan bêhtir bûye piştî krîza sûtemeniyê û nan û şekir niha krîza nû hatiye holê ew jî krîza rûn e. Her ku diçe fişarê li ser xelkê bêhtir dikin û bûye sedem ku çavên sedan malbat û ciwan li penaberiyê be ta ku bi aramî bijîn û heqê xwarina xwe û malbata xwe bi asanî peyda bikin. ڕێخستنە هۆڵندایە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا بە خوێندنێک ji بۆی بەژاندنە ساڵڤەگەرە سەرهەردانا 12 ئادارێ بەلاو کرد دێ بە خوێندنێ داهاتیە ku pedekesewê roja 12 ئادارێ دەمژمێر یەکێ نیڤروێ لێ باژارێ هیلمۆند لە وڵاتی هۆڵندا سالڤەگەرە سەرهەردانە کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانê vejînê. پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا سەردانە مەزارێ نەمران لێ دەبەرە بارزان کردوتێدا بە هەزاران ژێ ئەندامên پەدەکەسێ ئامادەبوون و پشتی گەهشتنە مەزارێ بارزانیە نەمر و ئیدریسێ هەر دەمساغ گوتنا پەدەکەسێژ ئالیە نووری بریمۆ ئەندامی کومتانە بەندیە پەدەکەسێ بەهاتە پێشکەشکرێن.
نوری بریمو اندام کمیته نوندی تایبت جه آرکره دازنین کو اف چالاکی مبسته و جاندنه هر دو بیر آنینن کوچه دویوش دایک بنا برزانی نمر هاتیل درخستن. وستا جدایک بنا برزانی نمر و کوچبار کرنا وی ایما وکر خستنا هولیری یا پارتی دموکراتی کردستانی سوریا هاتنا مزار نمرا دا کو جارک دن وفداریا خان نوجم بکن و جارک دن بدن خیا کرن کو ایما وک پارتی دموکراتی کردستان لسر ریبازا بارزانینا ریبازا کردایتی ریبازا برگریا بو پروژه نتوی کردی و ایما سوز و پیمان دادن که امیل سروار ریبازه بمینن امی کار و خبات بودوزا کردی روجاوای کردستان لکردستان سوریا بکن به دودلی و روش بروش امی کانبن تشتكي هجا بو قال خا بو خلقي خا بكن تافي كو روشا سوريا كريجا سوريا كريزا قالك بزحمتها وقالك تيكالي بيا وقالك كومبلكس بيا لإما وك بارتي ديمقراطي كردستان حزبايا سبرينا إما بصبر بخباتك بريكو بيك أمي كانبن تشتكي بو ملتي خا بكن سباس بجي كرد بجي كردستان بجي جناب سروك مسعود بارزاني سربرزي بو شهيدين كرد و كردستان البيشيوان ملا مصطفى بارزاني نمر هر وساكا كدريسي هرتم زنديس شیخ خلات بارزانی تایبت جار کرا راگهان کو بهتنا خلک روجاوای کردستان بو مزار نمران گلک که خوشن. دیاره سردان چین و تویجا بو بارزان و مزار پیروز بارزانی نمرد بردوامن مچ ریو رسمیت رسمینینه بس هر سال دلسوز و وفادارت ریبازا بارزانی بونی وکر ناسوز و پیمان ها سردان ها بارزان و مزار پیروز بارزانیت کن که دلسوی ریباز بردوام بن و پشتیوان جناب سروک مسعود بارزانی نه افروش جی دلخوشیه که است بینم لپارچه که دن کردستان کردت مایت روش آوا دلسوزت ریبازا نهجا مصطفى بارزانی که درجه پدرت و ریبازه نه افرو لبارزان و مزار پیروز نمرا حاضرن امیش وکو خدمتکارک لمزار پیروز بارزانیت گلجنا پیشواز یاده ورا بارزاد خدمتا و خوشکو برایت عزیز و دلسوز دا که افرول بارزان حاضرن لیرش من به بزانن که دوینش چند خورتت روش آوا کد کشو هوایی که زور سار دا و سرما دا بماوه چند رو جبر پیوان به مش پیاما عفرینا رنگین روش آوای مظلوم گشتنا بارزان و مزار پیروز بارزانی لرش بخیراتنا تلویزیون دکتر احمد ملک اندام کمیته نوندیه پدکسی جارکر گوت کو اول سرباز بارزانی نمر بردام تام فی گل کرد لروجاوای کردستان ورن بجی کره ایرو ام وکو رخصتنا پارتی دموکراتی کردستانی هولیری و دوروبری هولیری ام هاتنا ویدر که بارزان سر مزار نمران جبو ام بدنا خویا کرن و ام بیجن جاردیک و ام بردوام من ام ببینن بردوام سر وی ربازا پیروز ربازا بارزانی نمر ربازا کردایتی کارو خباتی ربازا دلسوزی ام بردوام سر وی ربازی حتی ام پیک بینن و بجی بکن مافین ملتی خوا دو کردستان سوری دا و هر چار پارچن کردستانی دا اف ربازا پیروز آنها یاتی شوپاندن سروکاتیا سروک هجا مسعود بارزانی و بردوام به امولات کردی و سر و شوپه و بردوام به و ببین حتی ام بکنه مافی خوا کرد مافی خوای کردستانی تبی پارچن کردستانیش محمد شیرین اندام کمیته نوندیه پدکسی گوت کو اندامو آلیگرین پدکسی هاتن مزار نمران تا کو سوزا خوال سرباز بارزانی نمر نو بکن ایرمو وکو پارتی دموکراتی کردستان سوریا شخن هولیری هاتن سردانم بازار نمران دا گو ام سوزو پیمان خودم ممکن گو ام بردوام من لسروی ربازا هم ربازا بارزانی نمر گو پارتی بردوام انتخابات خدا دکاری خدا دجیده گو چالاکی کده و بردوام بل سروی ربازی دجی گو ببینن حتی دجی لسروی ربازی گو حوالو لینگری مدجی دگل مدنه دگو هاتنا گو وی پیمان دجی دگل مد نو بکنن گومجن برزانی ربازا کردایتیا برزانی خباتا برزانی
بردوامة أف ربازها بردوامة وهر جالی خواه دایکن کردان لسر مزار نمران آماده بنو تیدا تکس کرن کو او هاتن سوزا خواه لسر ربازا بارزانی نمر نو بکن ایرو هاتنج هویری هاتن ویدره وکو وفاداریه که جبو برزانی نمر و کاک دریس هردم ساغ ام هاتن وفاداریه خواه جوار ددن ام سر رباز آوانن و ام حتام ساغ بن ام في ربازا پیروز ام سر في ربازا پیروزن بجي كرد بجي كردستان بجي سروك مسعود برزاني بجي كاغنجير بجي براغورا سرچعبا هاتن بوابا وبقناطا وبا ام كم باقوش تبانا وام هاتناش بالخاطري غورنا سروك وصلاوي ام هاتنا فيديو جوير حتى بفيديو هنرمند سیوار حداد لسر مزار نمران سترانک لسر بارزانی نمر پیشکش کرد زاني أميرو هاتنا سر تربا نمر مالله مصطفى برزاني بس أزغازم لا برو تشتكي باركيش بزم زور ده حيشتيونا هذا أم الشامي بون ياك عسكر بو روسي الورهبون روسي بعربي ده آخفين زاني ما كردي آخفين وقت ما كردي آخفين أو يقول أو تشيا ما جو كرد تنكشتكي ما جو كردستان تنكشتكي ما جو ما تشجو تنكشتكي آخري براي ما جو برزاني او برزاني بجنا خطوان ام بناوي برزاني هاتنا ناس كرن اتشار بارشي دنياي وازي هم بتشق عين من هاد قلت دوباره بكم هل بستك رمضان نجم عمري الميش قوتيه كرماج دبام چمرن كرماج دبام چمرن شنات تجارام ناغهرن شنات تجارام ناغهرن اي سواري بالنشير بنيشان اي سواري بالنشير بنيشان مصطفى ملا برزان يرو تجيهان باركر تلاخرتي بويا ميفان تلاخرتي بويا ميفان تلاخرتي بويا ميفان كردستان واري منا برزاني ناسنا ما منا برزاني ناسنا ما منا سباس دكم ارك وهركسي هوالي من كوكام بارتي ديمقراط كردستان سوريا ام بدلها كي جرم يعني هيرو جاء من افجارها كم تاس 10 صاله الهريمه بس افيا كم جارت تيمه سر تربا نمر مالله مصطفى لا تبجم اورو عمرك كينويا جيانا كنويا پنابرک کرد هلبستک لسر برزانی نمر پیشکش کرد برزانیه نمرا وش بو سروک برزانی تخوازم هلبستکی بیشم او تجارج بیرام ناچی و هر سروکی میدمینی هر جیهانه تأس کشتم جخوی نادل تأز مشتم تسیدا بر تأز هشتم دئیرو به کسو پشتم دزو سيدا سريراكا لدج من قيرك باكا تبر سيدا يبرزاني جدستيما بأرزاني تام هشتن دخيزاني جاي فاوي دريزاني تشلو او بكسو بيجان جواشنطن قها طهران تكردستان كرباران جقير وهستريجاران خوزيتها تبا مالي ترونش تبا لبن آلي تمهفان با تبش مرقي خواني وديبا خوزي امج بو تبو با حيران اي سرو قافات تشوي زوابو نچمو كاني روندك بارين دل بو آقر اي براكالي مكاني عرض أزمان هات هجاندن چيان تفدا بو ايراني دارا پلي خوشاندن جبو سروكي برزاني باجار درکه روجاوای کردستان یک جستونن خبات جدزدک و حتی روجا داویج جناخوا پابندی ربازا بارزانی نمر بو ایرو کساتی انشتیمان پرور و جواکی دبر درکه حاج عبدالعزیز حاج رشید کوچا خویا داوی کرکوده سردم شورشا گلانه ده مالاوی پناگهک بوج بوی پیشمرگین کردستانه خود جرازی حاج عبدالعزیز حاج رشید جدایک بوی سالا 1942 انا خلک گنده دیرکا بر آویو پابند ربازا بارزانی نمر بو حتی روژا کوچا داوی جگر
ایرو لبازار روجاوای کردستان $1 امریکی لهم بر لیره سوری به 3740 لیره هات فروتنو به 3725 لیره هات کرین نرخ زیر عیار 21 به 208,000 لیره لبازار روجاوای کردستان هات فروتن. به ویاوایم گهشتنا داویا بولتنه بریب داوی هاتنه دوباره سرنوچا. پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سردانا مزار نمران لدبر بارزان کر. ناوند سوریا ازادیا روزنامه‌وانان بن پیکرنن پیدا در حق روزنامه‌وانان دا بالگا کر. ڕێپستنا هۆڵندا یا پەدەکەسێ بە خوێندنە گشتبۆی بەژاندنە ساڕ ڕۆژە سەرهەلدانە 12 ئادارێ بەڵاو کرد. ژبەر بەهابوونە بەهای دۆلاری ئەمریکی لە هەمبەر لەیرە سووری نرخی کەلوپەلان گرانتر بووە. هەر شاد و بەختەوەر بن.